Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Manje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke, wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizolokhu ngilethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So zingakuphuthile iy'ndaba ongawenza njengoba ucindezele-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona namhlanje lithi-ke kade sangike sazi kade khona-ke ividiyo-ke etrenda-ke laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke umfana-ke laphana-ke obeshaya-ke ugogo wakhe-ke ubeshaya isalukazi-ke laphana-ke. Isizathu ukuthi-ke ubesishayelani-ke isalukazi besingakaveli-ke lo mfana-ke ubeke eseboshwa-ke laphana. Kuthena-ke namhlanje-ke lo mfana-ke uLuve Gqaza ube esevela enkantolo, icala lakhe lahlehlela umhlaka 12 Julayi lapho-ke azofaka khona-ke isicelo-ke sebheli. Abameli bakhe bacele ukuthi ahlaliswe esibhedlela sasejele ngoba kubonakala engathi-ke lo mfana-ke usefuna-ke ukuzibulala-ke. Mina-ke ngisicelo lapha singena ema-comment section-ke futhi usho umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke, ubhale-ke lapha ama-comment section-ke mase ucindezela-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti nje elimnyama-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizolokhu ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.